Prije nego što vam kažem koje su vam mogućnosti nečeg besplatnog ili nečeg s popustom, dopustite mi da vam ispričam jedan vic. Pita CFO CEO-a, slušaj, a što će se dogoditi ako mi uložimo u edukaciju tih naših ljudi i onda oni odu? A kaže njemu CEO, a šta misliš šta će se dogoditi ako ne uložimo, a oni ostanu? Preduhitrite vi vaše nadređene i dajte sami sebi šansu da uložite u najvažniji resurs kojeg imate, a to ste vi. Ako želite postati majstorom prenošenja znanja, vještina i motivacije i samim time postati profesionalac u radu s drugim ljudima, što vjerujem da vam koristi u svakom poslu, onda dođite na, pazite ovo, besplatno uvodno predavanje škole trenera 18.9. u 18 sati. A na tom besplatnom uvodnom predavanju škole trenera otkrit ću vam par trenerskih trikova. Slušat ćete samo sat vremena o pogodnostima koje škola trenera kroz 4 mjeseca nudi svojim polaznicima, što se događa nakon diplome u veljači iduće godine, a i taj dan, i samo taj dan, moći ćete ugrabiti popust od 10% na cjelokupnu školu trenera. Pa, dragi moji, rezervirajte vaše mjesto za 18.9. u 18 sati gore na mailu, jer su ograničena. Vidimo se, bok!